ngoba lesi sitimela sasingakhethile ukuthi sigitshelwa unjani. Uthi kodwa le ndoda yomemo yayimemela abantu ezulwini. Le ndoda yayimemela abantu emzini wasekuphakameni. Uthi kodwa abantu ababegibela kulesi sitimela babe ngayinaki le ndoda ngoba babe ngena nezinto zabo. Uthi hayi ke isuke ngelinye ilanga ihambe le ndoda iyongena emakhojini la ukuhleli khona abantu. Uthi hayi ifika kwabanye abantu emakhojini babe phuza utshwala. Abanye kwamanye amakhoji bebhema ugwayi. Abanye babenza yonke into ongayicabanga. Uthi alukho uhlobo lomuntu olwalungekho kulesi sitimela. Noma le ndoda yayishumayela kodwa akekho wayeyinaka. Uthi sahamba njalo lesi sitimela sendoda yomemo. Kwakuthi umuntu uma esefikile esitobhini okwakufanele asale kuso, sasimela lesi sitimela kuvuleka icapha bese behla bafanele kuleso stophi leso. Ethi saze safika lesi sitimela endaweni eyayinzima, eyayinodaka, sangena lesi sitimela odakeni. Uthi wababiza lo muntu wasezulwini ethi abehle lapha esitimeleni kodwa baze bavuma. Ngoba babengamnakile bengamlalele belibela izinto zabo ababezenza zasezweni. Uthi hehla le ndoda yomemo yanqamula odakeni. Saya ngokuya lesi sitimela sasithela lapha obhukwini lodaka. Njengoba amaNazaretha ethi uShembe, lesi sitimela sagcina sithele sakhala nabaningi. Ngoba uthi stop isakhona sogcina. Asagcina lesitimela siphelela kuso singasafikanga emzini wasephakameni. Sasibhala ukuthi ukugedla kwamazinyo nokukhala. Uthi ke uShembe maNazaretha kangikhulumi ngesitimela. Futhi kangikhulumi ngendoda mhlawumbe niyicabangayo. Uthi ngikhuluma ngami maNazaretha njengoba ngilapha phambi kwenu. Uthi bantu abami njengoba ngilapha ngizakunimema. Ngizonimemela ezulwini ngisekhaya elikhazimula ngaphansi kwelanga nenyanga. Uthi kodwa abanye benu lelizwe engilikhulumayo phakathi kwabo kabalizwa ngoba balibele babanjwe into zezwe. Sibheke kulo mkhosi maNazaretha wesitimela esingcwele. Njengoba inkosi yamaNazaretha unyalo wezulu lohlala lithi maNazaretha gibelanga nesitimeleni. Ungabuza uthi lesitimela sibhekephi. Uthi uyena umshayeli waso. Masamba isitimela abanye siyabehlisa abanye bayangena kunezitobhi okuyongena khona uhlobo lwabantu ababhema insangu, okuyongena khona uhlobo lwabantu abafaka amazinyo egolide. Kodwa athi umnikazi webandla uma ngabe kuyiwe entabeni umuntu ofaka izinyo legolide akangayi phezu kwentaba ngoba intaba ingcwele. Kuzobe ngena abantu ezidobhini abajinja inwele njengoba nalapha nje bekhona abantu abafaka odaya emakhanda. Ulwa nokuthi uNkulunkulu usemkhulisile wamupha inwele impunga yena usafuna ibe mnyama ngenkani. Ubone sezimthuqasi zibomvana ngathi nasi sibomvu ubulawa udayi. Endleleni esobe sihamba ngayo kuzongena abantu lapha esitimeleni odadewethu abasuke befake lezi nzipho ezifakwayo. Kodwa kuleli bandla ethi umnikazi waleli sonto iNazaretha ahlangani nezinto zezwe. Kodwa ngoba abantu banamhlanje abanenkani izwi likaShembe balesabi, angazi noma inkosi esehlalweni abantu bayithatha njengomngani wayo yini. Kodwa yonke lento eyenzekala esontweni ilahleke emthethweni ngoba ithi inkosi yamaNazaretha uma ivala umhlangano ekwandeni ithi maNazaretha ibandla linjena nje libulawe imali ngesikhathi abantu sebazi ukuthi la ekhaya khona into ekuthiwa imali. Ithi kwaba uqala kwakufakwa leli bandla
baleli bandla ngoba lapha ekhaya bekuthiwa imali umnikelo. Namhlanje na abantu ngoba bayisungulela into zabo ibandla lifile nje sebazi ukuthi imali. Uthi uShembe la ekhaya ungayisunguli into engasungulwanga uShembe, ungazenzeli into yakho ngoba abantu abasungula into zabo la ekhaya namathuna bona namhlanje awaziwa. Wena wasungula lapha thina sikhule kuthiwe emathempeleni yathi inkungu Mahlombe umnikelo walapha ekhaya unamagama awo. Namhlanje kuthiwa amaNazaretha ukukholwa kusehlule asinikeleni. Ubani washo ukuthi ukukholwa makwehlule ugcwalisa ngemali? Yini senza ukukholwa khona abantu abangasayi emasontweni ngenxa yemali? Ebizwa nawe ndene emasontweni isize ethiwe igama kuthiwa uthando. Shaba wonke uthi uyangapha kuthiwa uthando maNazaretha, uthi uyangapha uthando maNazaretha, uthi uyangapha uthando. Umnikelo wothando maNazaretha maku uthando kodwa likaShembe osuke lenziwa. Ukhona yini umnikelo owake wanikelela uShembe bese kuthiwa ubalwe? Uyabalwa yini umnikelo kaShembe? Uyabalwa yini umnikelo owenzela uShembe? Yini pho uthando libalwe makuthi nikelela uShembe? Dingakho kwavalwa namaflegi kodwa ngoba sibona uNtanda kubukwa siwavula ngenkani amaflegi. Seyithathe imali uthole namadoda ngangazi ngamakhosikazi mina okuthiwa yenza lezi zinto zokuchoma njengoba suke kuyimkhehlo nje akuchonywe intombi imali ekhanda. Namhlanje uthola namadoda edludlo 200 lapha emkheleni esontweni. Nawo lolu ulimi lo mama baye bathi bavuna opelepele. Amadoda avunani? Ngoba ebatho mama bavuna opelepele. Indoda mayisuka ifaka imali ekhanda yona ivunani. Ubani lo ofika idonse ngoba amakhosikazi adonswa umunye unkosikazi? Ibandla likaShembe lifa nje yilento. Khona abantu namhlanje sekuyasinda ukuya ethempelini ngoba uzothi uyafika usevele ethenjwa waqa inkonzo bese kuthiwa uthando. Balwani lolu uthando alinagama. Kufifa ngeli likaShembe kufa umthetho wesonto abathi abantu mabephenduka thwane uthola emathempelini umthetho uyafika ethempelini akukhulunywa umthetho kukhulunywa imali. Laba abantu besuke lapha emathempelini bayehleni kunomthetho nje walapha kuleli bandla awufunde lapha encwadini yemthetho lapha na yokugqoka. Odadewethu akaze batshelwe lento ngoba awukhulunywa umthetho kuyasinda ke ukushaya umthetho uye ngale kodadewethu.